unaacha kazi. You walk out of that office. Alafu hurudi tena. What story would people tell about you? Hello? We're going to talk about heavy stuff. Legacy. Writing the story that outlives you. Na nitabase my perspectives kwenye kofia zangu hizi tatu. Mwaka jana nilionyesha ile picha nina kofia nyingi, si ndio? Sasa leo nitabase kwenye hizi kofia tatu. Me as a CEO, me as a board director sitting in different boards, na me as a founder wa Dear Girl Child BMK. Let's start with this provocating question. Yani leo hii kwa mfano unaacha kazi. You walk out of that office. Alafu hurudi tena. What story would people tell about you? Hello? Hebu tutafakari kidogo. What will people say about you? Tumelielewa swali jamani, eh? And here I'm not talking about what will they say about your title, our achievements. I'm talking about the story of impact. Kwa hiyo sitasema, yule dada ana mzinga. Yule alikuwa mkurugenzi wa WaterAid. We're not talking about that. We're not talking about, yule dada alikuwa amewin awards nyingi kweli. That's not what I'm talking about. Sasa, what exactly am I talking about? So let's talk about what true legacy, what legacy truly means in this context. So legacy is not measured by his opposition, hayo matitle. It is measured by lives you have touched because of those titles. Hello? Kwa hiyo legacy yako sio kwamba wewe ulikuwa mkuu wa idara ya fedha. Legacy yako ni umegusa maisha ya watu wangapi kwa sababu wewe ni mkuu wa idara ya fedha. Sio kwa sababu wewe ni Chief Internal Auditor. That is not your legacy. Hiyo ni title. Lakini watu wangapi wamepona, wamelia, wamechukia kwa ajili tu wewe ndo ulikuwa Chief Internal Auditor. Tuko hapo pamoja wapendwa? Maana hapo lazima tuelewane ili tuendelee. So, I want to share some of the 7 important nuggets ambazo zimenisaidia mimi hapa ku have my understanding what legacy is. Tutaanza kwenda nayo moja after the other. So the first one, legacy is a daily choice. It's a daily action. It's not a future destination. Professor alikuwa ananiambia sasa mimi kweli Brenda nimeshakuwa mzee sasa ngoja nisikilize kuhusu legacy. Hello? Ukianza kusubiri mpaka uwe professor umechelewa. Legacy is a daily choice. Daily choice. The way you show up. The way people feel when you enter that room. Mama amenifurahisha na mbona nimemwona nimeanza kusmile. Hello? Daily choice. When you show up, what do you do for those people who cannot do anything for you? Maki kuna wengine tunawafanyia vitu kwa sababu tunataka vitu kutoka kwa Hello? Legacy is about what? Daily choices that we're making. Legacy is bigger, way bigger than your title. Narudia tena. Usidhanie unajenga legacy yako kwa sababu wewe ni mkurugenzi wa CCBRT.
Legacy is how people feel wakisikia jina lako, kwa sababu wewe ulikuwa mkurugenzi wa hiyo taasisi. Legacy is about multiplying others. It's not about only you, building you. Wewe, mimi. Legacy is how many seeds are you planting? So we spoke a bit about mentorship and coaching. So, if wewe hapo ulipo, umeshaka kazini miaka 12, how many people have you mentored? Wengi, sio? Au tunaenda kazini kwa ajili yetu na familia yetu na matatizo yetu, sio shida zangu. Mbona mimi nilipambana? Tunajua hizo attitude, mimi mwenyewe mbona nilipambana, hakuna aliyenisaidia. Legacy is about multiplying the more of you. Ni pale unapoondoka sehemu, kila mtu akisikia jina lako. Unajua, I was sitting here na professor hapa kwenye meza. Wamekuja like 4 ladies. Jamani mwalimu wangu. Jamani huyu mama alifanya hivi. Hello? What story will people tell about you because of the position you held? Nimezungumzia legacy is about planting seeds. It's not about you and being selfish. Legacy haitaki kuondoka na wewe. Yaani ukiondoka, sio ndo idara inakufa. Taasisi inakufa. Yaani unaondoka na mzima na taasisi yako. No. Legacy is about planting seeds. Na hizo seeds zenyewe, you probably will never see them growing. And it's okay. But you know, you planted seeds. Thank you, my lady. You spoke about authenticity. Sindio? And courage. It takes courage. Legacy is not about faking it. Kwa sababu ukifake utakuja kuchemsha. Legacy is about showing up with your true self. It's about being vulnerable. It's about saying, I need help. So it's about showing up, not faking it. It's about showing up as you. Legacy requires stewardship and not ownership. Whatever title, position you're holding now, ni dhamana tu, my friend. Sio yako ya ku-own. You're going to let it go. Kwa hiyo kama umepewa dhamana, how are you leaving that legacy na hiyo dhamana ambayo umepewa? Pole, naona watu mna struggle this side. Are you okay this side? Poleni, naona you are struggling. But mnanisikia, sio? So, tukipewa dhamana, tujue tuna kazi ya kufanya na hiyo dhamana. Legacy is love in action. Legacy is not about numbers and how many trophies you won. Legacy is about the love for the people. Legacy is about you walking on the corridor, saying hello to people and smiling at them. Kazini, unaingia umevurugwa, maskini ya Mungu, kila siku usalimii watu. Unadhania mtu siku moja akija kukuzungumzia about wewe atasemaje kwa mfano? Hello? Legacy is about love, genuine love. Kuna watu hapa mmekuja, umekaa na mtu meza moja, maskini hata hujamsalimia. Hebu tu mgeukie, mwambie, hey girl. Maana usikuta mmekaa meza moja, mmechuniana mpaka sasa hivi. Legacy is about what? It's love in action. And I tell you, that's what people will remember you. The love you showed them.
Atasema, jamani yule dada alisema neno moja, moyo wangu ukapona. That is legacy. People care kwamba wewe you are umejaza matrophy ofisini, hapana. People don't care kwamba this year we achieved, our targets in numbers, hapana. How did you make that person feel? Tuko pamoja wapendwa? So, the question is, how do we do it? How can we be intentional about our legacy? Kwa sababu legacy, we build it ourselves, wapendwa. We don't delegate. Yani wewe usidhania kwamba itimie kwa sababu ni executive director. Naomba kutambua mwenyekiti wa bodi ya CRDB, heshima yako Profesa Neema, makofi tafadhali. Profesa, PA wako hakujengea your legacy. It's your inside job. Now, how do we do it? One, you need to define your legacy statement. Unataka ukumbukwe kwa kitu gani? You need to ask yourself, what do I want to be remembered for? Unaiandika, unajua kuna wale ambao mimi iko kichwani naikumbuka, iko kichwani. No. When you write it down, you become accountable. It now becomes your guide. Kwamba hapa ndo napotaka niende. My legacy statement is about inspiration. I want to inspire. Wherever I show up, I want to inspire. So, what is your legacy statement? Number 2, you need to lead with values, not just goals. Ndio maana kwenye mataasisi yetu tuna zile values, ndio? Sawa, taasisi ina values. Wewe, personally, what are your values? Ukiamshwa, wewe tuambie, what are your values? Unaanza kukumbuka values zako za NMB. Hello? What are your personal values? Because people will forget your numbers. People will not, asema jamani huyu yani, hajai, audits zote zinakuja clean. Do you think people will remember you like that? No. Watakukumbuka wewe values zako. Are you a person with integrity? Are you a truth person? Are you a team person? Awe unafanya kazi vyako. So you need to lead with values and not just goals. Number 3, you need to mentor and sponsor others. Na hapa sizungumzi just to give advice. Hapana. You need to open doors for somebody else. I spoke about this last year. Nikazungumza kuhusu sponsors, ndio? So wale ma-sponsor namna ile yenyewe vipi? Sawa. Sio sponsors wale, sawa? Sio wale. Hapa we're talking about sponsors who will mention your name. Opportunity umeiona, huinyamazi kimya. Unampigia simu Mary. Mary, umeiona hii opportunity? Hello? So unajua kuna meeting before the meeting. Sasa ile meeting before the meeting, you need to mention people's names. You need to mentor. You're sitting there, you are a sitting gold mine. Lakini umekaa nayo peke yako. We need to mentor. By the way, by the time unafika your position you're sitting now, mentorship is a responsibility. It's not a nice to do thing. You are responsible to bring others along. Na Mungu alivyokuwa ajabu, the more you give, what happens? Hello? And the more you give, those people, I tell you, you give genuinely, it will always come back to you. Yani kuna namna ambavyo vitu huwa vinarudigi tu vyenyewe. You need to build institutions, not just achievements. So hapo ulipo, jenga mifumo.
usione sifa ukiwa unasifiwa wewe as a person wakati hakuna mifumo ya kubeba hicho ambacho unasifiwa nacho. Meaning, the day you leave that office, is everything going to collapse? How? Things will continue because of, they'll mention your name. Because of Shani. Ingekuwa sio Shani, hapa tusingetoboa. Hello? Hiyo ni sifa namna gani jamani? Yaani hapa ingekuwa sio Shani, ingekuwa sio my lady, what's your name? Asha. Yaani Asha ndo amejenga hii mifumo. That is building legacy. You need to be consistent. Legacy inajengwa pale ukilive hicho kitu mara kwa mara. Sio Jumatatu wa moto, Jumapili, Jumanne vuguvugu. By the time unafika Ijumaa ushakuwa wa baridi. Hello? So you need to be consistent in small things. Your everyday character zinajenga long-term reputation. Yaani vitu vidogo vidogo tu. Kwa mfano, salimia watu ukikutana nao. I say, hey, that lady she always smiles. Hey, that lady, she always says hello. Those little things usivichukulie poa. Those are the little things. Hizo mnafikiria legacy mpaka ufanye mavitu makubwa yawe kwenye taarifa habari. No. People don't care about that. They care how you show up and present yourself consistently. Now, you need to tell your story authentically. Sawa wapendwa. You don't only share your wins. You share lessons. Ukiwa vulnerable, people relate to you more. Nakumbuka kuna siku I was interviewed na a mainstream gazeti. Kwenye moja ya mazungumzo, moja ya kitu nikasema the boss is not always right. By the way, I don't like the word boss, but anyways, manake alikuwa ananiuliza, boss. I was like, the boss is not always right. Hey, yule akanishangaa. Wait, what? Kama yeah. The boss is not always right. Ikatokea kwenye gazeti. I'm not kidding. Kwenye page, ndo heading, the boss, picha yangu, afi imeandikwa, the boss is not always right. I was like, but it's true. As a matter of fact, leadership is not about having all the answers. It's asking the right questions. Walk your team. Kwani ume-employ watu wafanyaje? Swali na majibu. So, you need to tell your story. Ukiwa tu unazungumza mafanikio, ukiwa tu unazungumza kama unajua kila kitu, people will not relate to you. You will not have that story of impact that we're talking about. Hey, wapendwa, katika vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya, you need to guard your reputation fiercely. Yani unaweza ukawa unafanya mambo mazuri, but one unethical decision, only one, inaweza ika-erase all your years of impact. Yani umefanya kazi miaka 20. Tena ndo retirement ile unaiona. Alafu inakuja tu mtu anakuletea dili moja, yani dili. Unajua mtu ya dili. You get tempted and do one unethical decision. Guess what that happens? Unafikia tutakukumbuka kwa miaka yako 19 ya good impact. Utakumbuka kwa kitu hichi? Hey, wewe yule ni mtu wa madili. Maskini ya Mungu. Umefanya mara moja tu unethical. Yule ni mtu anapiga hela, ni mtu wa madili. Alafu you know how the bad things spread. Huyu ana madithia, huyu anaongeza kachumvi, kapilipili, kanini. By the time inafikia mtu wa kule, yani wewe reputation yako ni moja tu. Ni mtu wa nini? You start now. Legacy husubiri ati mpaka ngoja nisubiri nikishafika miaka 40 na hivi 50 ndo nitaanza kufikiria kujenga legacy.
Legacy starts now. It starts where you are. It starts in the position you're holding. It starts with the responsibility you're having. Tunaanza kujenga legacy. Yani hapa leo mlivokaa kwenye hii room. Tunaanza kujenga legacy yetu. So please do not wait mpaka retirement age. So let me share some of the personal reflections that I have from my journey. Nimesema nitatumia zile kofia tatu. Nianze me as the CEO of CCBRT. CCBRT sasa hivi na miaka 31. I became the CEO December 2018. To me, legacy is stewardship. I need to build this organization to outlive me. I need to leave it better nilivyoipokea miaka 7 iliyopita. Nakumbuka nilivyokuwa mkurugenzi. Nilipewa miezi mitatu. I was told in 3 months' time, this institution is going to collapse. Seriously, 3 months. This was 2018. I was given 3 months. Here I am. We're still going. Kuna changamoto? Of course. Changamoto zipo. But ni dhamana ambao nimepewa na natakiwa niache bora kuliko nilivyoikuta. So my challenge to you, kwenye hizo roles zenu, make sure you're going to outlive that role that you're having. So legacy for me is stewardship. Legacy, mimi kama mjumbe wa bodi, my legacy is influence. Na moja ya influence ambazo nafanya mimi nikiwa kwenye hizi bodi ni kuhakikisha nafungua milango kwa wanawake wengine. Kuna bodi niingia, kulikuwa hakuna mwanamke hata mmoja. 100% were men. I'm looking at you, Neema, because you understand this scenario. Literally, 0. That board now, 66% are women. And how I did it, nilipambana kwanza kumpata mmoja. Alafu tulivyompata huyo mmoja, ikawa agenda yetu ni moja. Any opening ikitokea, we find a woman to sit on that chair. Na kuna nyingine yani wananijua kabisa, hey Brenda, okay, yes Brenda, we know. I was like, yeah, you should know. Because when you're given these positions, remember, it's no longer only about yourselves. It's about bringing others. I'm looking at Tumaini as well. I sit with Tumaini in one of the boards. Lakini sisi tuko vizuri. Sindio Tumaini? Yes, tuko vizuri. So, that is what you need to understand. What is your legacy that you're going to leave behind? Kwenye hiyo role ambayo nayo. Hello? Who knows this page? If you don't know it, make sure you follow it. This is my legacy of planting seeds. Right now, every month, there are over 600 people viewing this page. 600,000 in African countries. Tanzania, Kenya, Nigeria, those are the top 3 countries. Now, these seeds that I'm planting, sitakuja kukutana na hawa wanawake. I know it. But I know the impact that they're having because of this page. So my question to you is, are you planting seeds? Are you being intentional in bringing others along? That is how you build your legacy. So my call to action to you. Think about your profession. Tuko hapa kwa sababu ya profession zetu, sio? Lakini think yourself as a family person. Think of yourself in your community. Kama wewe ni Muislamu kwenye ile jamii yako, kama wewe ni Mkristo pale kanisani, unataka ukumbukwe kwa kitu gani?
So if you're gone tomorrow, what story would people tell about you? Recently, ulipoteza mwenzetu mmoja pale kanisani. Alikuwa ni mzee wa kanisa. Nimeona hapa wajumbe, kuna some of you were there pale kanisani. The way people were talking about her. Kuna vitu vingine hata tulikuwa hatuvijui. But the stories, not what she did and achieved and what. The stories on how she touched people's lives. Kwenye community yake, kwenye profession yake, etc., etc. So really think about what will people say. Ndugu zako, majirani zako, hello. Kwenye community yako. And I want to close by saying this. Ukweli ni kwamba hapo ulipo tayari you are leaving a legacy. Sindio? So the question is, what kind of legacy will it be? Sindio jamani? The question is what? Asanteni sana. Leo kidogo sindano ilikuwa heavy kidogo, lakini ndo maisha. Sindio eh? Do you want to ask questions? Microphone? Jamani, makofi mengine tena mazito sana. I told you she will just be spitting gems after gems. Ana madini jamani. I don't know why that's not on her resume. Any Ministry of Mining and stuff should also consider her because legacy. Thank you so much. Thank you so much. And I think one of the takeaways is, it just reminded me that people might not remember what you actually said to them, but they remember how you made them feel, right? So that's legacy. And I think it's beautiful. It's very important for us to think about it that way. So Miss Brenda, she's not afraid of questions. She says, bring what you've got. Muulize maswali. Atayajibu. Ameshaonyesha her legacy. So yeah, she's not scared. Kwa hiyo, how many questions? It's the lawyer in me, jamani. Okay, so any questions maybe we can have about, how many? There's one question. If someone could assist me with the mic. Okay, you hold this. I'll go. The microphone is coming. I don't know. Can you try to shout? Hello. Wait, the microphone is coming. Imepatikanika. I guess, by the way, if there will not be any other question, kama mtu ana maoni au an experience who wants to share, karibu sana. This is a place where we are also learning from others. Karibu. Yeah, hi Brenda, very good to see you again. Hi. Mine is a question. I once attended a conference, very recent by the way. I sat next to someone who told me something. And she said, if you're running an organization or a business, you have to choose between profit or leaving a legacy. And the context was that if you want to leave a legacy, that means you have to build talent. The point is it takes longer. You have to build talent. You have to work on the branding. It's a lot of work. But then if you are in an organization and there are KPIs for you, there's also profit. So must the two, profit and legacy, have to conflict with each other? And then, sorry. And someone has to help me write the questions. Can you write the questions as well? So that, can you jot down? Ili tukumbuke maswali kama anauliza. Yeah. Yeah, the second is just a suggestion or a recommendation to the audience to read the book 7 Habits of Highly Effective People,
where there's a specific chapter that says always begin with an end in mind. Yeah. And the chapter begins by, saying a story of, imagine you're in a casket and your relatives are talking about you. What would they say about you? So it really breaks down, what you can do so that, by the time you're out of this earth, people talk, the right things about you. And I think that relates to legacy. Thank you. Asante sana. Sorry, I didn't catch your name. What's your name again? My name is Donasia. We sat next to each other last year. Oh, girl, Yeah. I'm sorry. Hi, Donasia. Lovely to see you again. You too. Brenda. Okay, so there's one aspect that I want to add on your profit vis-a-vis legacy. There's an issue of sustainability. What do you want for the organization? Do you want the organization to have sustainable achievements, or do you want a one-off event? Because if you want sustainable achievement, you need to take time and build. Whether it's your processes, it's your people, it's your products, you need to build them. Ukisha jenga mifumo, results zitakuja. Results ni end product, sio? So you need to invest. Now, the question is, how are you investing? Are you investing while you're building your legacy? Ukiinteract na watu wako, how are you interacting with your people? Are you touching them to build that story of legacy that we're talking about? So for me, it's not about choosing profits or legacy. It's about, if you cannot get away from building mifumo, because you're not a person. Ukiwa kiongozi ambao unafikiria tu results alafu unaondoka, hapana. Ukiondoka, hizo results zitaendelea kuwepo. Ndio maana anasema yani taingia aondoke, yani ile organization imekufa. Hello? So we have a responsibility to build the systems. In the process of building those systems, we create our legacy. So it's not about choosing. Apana, your organization is about results. Oh, it's about profits. You don't choose. One, sustainable profits depends on mifumo. Sijui nimeeleweka wapendwa? Yeah. Moja ya kitu ambacho kiongozi kazi yako ni kujenga mifumo, kujenga systems. Ili ndio maana wanasema, yani ukiona taasisi ambayo haina mifumo, decisions zinafanyikaga huko juu. Yani mtu mmoja anakuambia la remote control. Hello? So we have a responsibility. We don't think of the end results of getting those numbers. We're thinking first about building sustainable systems that will ensure or will minimize the risk of failing. Tumeelewa na mpendo wangu uliouliza swali? Asante. The follow-up was not really a question, but it was a recommendation. Thank you for that recommendation. That is a very good book indeed. So, there's a question, Pambele? Yeah, thank you very much, Brenda. Asante. That was really, really sweet, as usual. And we appreciate a lot the insight that you've shared with us. Mine really is not a question per se, but rather a reflection. Mm-hmm. And probably I would just join where Donasia just ended in terms of balancing the results versus legacy. And I want to reference a phrase that I read from a book that was written by the late Benjamin William Kappa, the president near then, My Life, My Purpose. Yes. If you read that book, there is a phrase that he's saying that we prepare for what people will say in our funeral. Correct. Your funeral, you organize it yourselves before the day.
it's just sad that you will not get to attend. So if you want it to be harmonious, if you want it to be glorious, you have to prepare it, and that is legacy. So from what I learned, and somehow I thank God I worked with him partially, working under his foundation, I would like to really reflect into that. We were in the management, and at times we were really struggling with funds, struggling, and we knew that he could just sign a letter to a certain donor or to a certain organization, which could give us fund by then. But he told us that if I sign this letter, they will not give you money because you are a credible organization, but because of my signature. Correct. And that is not what I want. He said, no. It hurted us at times. But when I look at that organization now that he's gone, and how it continued to flourish even though he's absent, and you can compare with other organizations that has been established by the same president, that is what legacy means. It's not a short term, it is a long term, but you have to be very intentional. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Anna. There's a question here from Tumaini. Asante. My question, it's a little bit, is it annoying? I don't know. What is your, Brenda, sorry, I would love to know something. What is your proudest accomplishment in your life that you feel this is something that I am very proud, and if that is, you can share with us. Okay. There are many. Naomba nizungumzie on the profession side, sio? My proudest moment nilivyoitwa. Let me unpack that. Wakati nafanya my second masters ilikuwa MBA in healthcare. Nilikuwa tayari ni mkurugenzi, nilikuwa tayari nina watoto wangu 3, majukumu kama yote. Na hile my second masters ilikuwa sio kama ya kwanza. Ya kwanza bado nilikuwa tu kabinti, ishani mimi mwenyewe, I don't care about, sina majukumu. Lakini ya kwangu ya pili majukumu kama yote. Na kuna wengine hapa mnafanya masters zenu tayari, mnanielewa ninachokisema. Usiku ile university ilikuwa iko Uingereza. Kwa hiyo nilikuwa nafanya partly kwenda Uingereza, partly online. Wakati nafanya nilikuwa na coursework, zile coursework za kukusanya saa 6 usiku. Hello. Ushatoka kazini, imagine umeshapigika kazini, long day, umerudi nyumbani, watoto homework, haya, wameenda kulala, wewe ndo mama sasa unapata mwanya na wewe kufanya homework, sio? Maana watu wangu walikuwa wanitaga homework. Nimefanya ile coursework ilikuwa deadline. Just before midnight ndo deadline. Nika press ikaenda. Yani nikasema, Mungu nashukuru. Nimekaa pale nyumbani kwangu kwenye ka library. Sauti ikaniambia hivi, Brenda, the way unavyojisikia sasa hivi, kuna girl child anajisikia exactly the way kama unavyojisikia, lakini mwenzako anataka kukata tamaa. Ongea naye. Wewe nani? The voice was very clear. Yani ilikuwa hata ito kwamba sio kwamba sisikii vizuri. It was a clear instruction. Ongea na huyu binti. Nikaanza kuongea mwenyewe sasa. Najiuliza, sasa naongea naye vipi? Nikaambiwa, take your phone, go to your Instagram page. Imagine. I took my phone, nikaenda kwenye my personal. Nani ananifollow kwenye Instagram B Kinemo? Okay. I took that. Sijui ninaandika nini, but I'm just talking to this girl child. Nikachukua tu a random photo, nikaanza kuandika.
kama barua kwake. Nikaandika. It was a very personal letter. Wala sio letter, maongezi, najijibisha. Yani na mimi naongea na yeye naandika anavyonijibu. Na mimi namjibu. Tunajibishana. Nikawa nampa encouragement. Mwisho nikamwambia love you dada. Nikaenda zangu kulala. The next day my phone. Asubuhi hiyo mpaka my husband akasema, "Hey Brenda, kuna usalama?" Naambia, mimi mwenyewe nashangaa what's going on. I look at my phone. Messages. Achana na comments kwenye ile post. DMs. Wale wazee wa DMs, mnaelewa nikisema DM? Messages. Dada Brenda, watu hata siwafahamu maskini ya Mungu. Dada Brenda, you were talking to me. Dada Brenda, I was about to commit suicide. Thank you for talking to me. Dada Brenda, niko China, I'm doing my PhD. I had written my resignation letter to my supervisor. I was going to give it tomorrow to my supervisor. Thank you for talking to me. Dada Brenda, I hate myself when I look at the mirror. I hate the way I look. I hate the way I sound. Thank you for talking to me. The messages were on and on and on. Nilimshukuru Mungu kwa kutii. How many of us huwa tunasemeshwaga na kasauti? Afu tunakapuuzia. Hello? Si kuna kale kasauti kanakujaga kanazungumza na wewe. Afu wewe unaka. Right now, the page I showed you ndio ikazaliwa hapo. Alafu Mungu alivyokuwa ajabu. From that post, Mungu akawa ananiletea tu watu. From nowhere, mtu anatengeneza logo. Dear Girl Child BMK. Imagine niko ofisini, somebody ambaye nimesoma naye Jangwani alikuwa mdogo wangu. Jangwani tutambuane tafadhali, Jangwani Secondary School. Tupo! Kanitafuta, akaniambia, Dada Brenda na mzigo wako. Nini? Katengeneza t-shirt ina logo. I did not even have a logo. That's the logo you see. Yeah, Dear Girl Child BMK. I did not make it. Somebody did. Another person akantumia message. Dada Brenda, we do brand management. We love what you're doing. We want to come on board. And that's where the page was born. Yani kila mtu anakuja tu. I don't know them, but they have a solution that I needed for this journey. So if you ask me what is my proudest moment, is that I heard and acted ile sauti iliyokuja kwangu. Asante. There's a question? Are we okay for one more question, wapendwa? Aya, one more ya upendeleo. Karibu, ngoja kupe microphone. So, Brenda, myself, I'm just curious. Does legacy change over time? Does it change? Like you were saying for CBRT, stewardship. For board, you influence. And for the girl child, you encourage and, yeah. So, plant seed. But now I'm looking at myself and said, does it happen to change over time, or does it have to be same? I'm not sure kama nimeelewa swali lako, lakini naomba nilijibu hivi. As I said, legacy is the story of impact. Yes. It's how you make people feel because of your existence. Sindio? It's how people reflect in their own lives and their own journey because of you. So if you start showing up in a different way, that means that will be now the story you're going to leave behind. Kwa hivyo usidhanie kwamba ndio ile nikakwambia unaweza kuwa na impact nzuri alafu ukafanya tu kitu kimoja kikabadilisha the whole trajectory
of your impact. So I will not say it will come back, inaweza kabadilika. Of course itaweza kubadilika depending with you. Yeah. How are you showing up? What is your consistent action? Or maybe something happened to me in my life. Exactly. So that is the responsibility you carry, because legacy you don't delegate. It's your inside jobs here. So I hope I've responded to your question. Yeah. Okay, asante. Thank you so much.